Nongere mbahe ikaze mwe mwese mukomeje kubana natwe aho muherereye hose mu bigo bigiye bitandukanye tubifuriza kugubwa neza. Ndi kumwe na Reverend cyangwa se reka bamwite Bishop Buhungu Abeli kutoka Bujumbura. Ni Bujumbura ni Burundi? Bujumbura ni Burundi. Aha, Bujumbura ni Burundi. Yes. Kapitali ya Burundi. Kapitali ya Burundi. Ndio Bujumbura. Sasa njoo na kusalimia sasa. Ana niko banasema ndakwakiri. Lakini hii lugha ya kidogo sana, ya mchafu. Bado hajafahamu vizuri Kiswahili. Mimi najua lugha ya Kiswahili, najua vizuri. Unajua vizuri. Mimi mtoto wa Buyenzi. Mtoto wa Buyenzi. Najua sana Kiswahili. Buyenzi ndani mwivile, ndani vile. Buyenzi ndani kabisa. Ndio. Njoo uko Bishop. Niko Bishop, naitwa Buhungu Abeli. Buhungu Abeli. Kutoka Bujumbura Buyenzi. Buyenzi. Ndio kwetu hapo. Sasa tunasalimia batu ba Bujumbura. Tunawasalimu nyinyi wote batu ba Bujumbura. Pale Kongo, na Kongo, Tanzania, tunawasalimia. Mozambique, nyinyi wote tunawasalimu. Na Kenya. Na Kenya pamoja na Uganda. Au Sudani. Na Rwanda. Au Rwanda. Amerika. Australia, Canada, fasi yote, state zote tunawasalimu. Huko Washington, bote Texas, tunawaombea amani tu. Ndiyo kabisa. Rero urumva ko abantu bazi Igiswahili, urumva ko tubashuhuje. Yego. Abeli, Karame, umeze neza ariko? Ntaribi. Uri mu mavuta? Ndimwe neza. Sasa mbere yuko dutangira n'ibiganiro byacu, yego, bone nago waganira Bishop utabanje gusenga, yego, kugira ngo tubashe guswanyaguza, yego, za nyabingi na za diamond. Yani ko bavuga no guswanyaguza cyangwa no gushwanyaguza? No gushwanyaguza. Mu Kirundi bavuga ngo iki? Nuko nyene no gushwanyaguza. No gushwanyaguza. Abeli Kirundi yarakibagiwe. Bavuga guswererekanya. Guswererekanya. Kare. Ntabwo biba. Ngaho tushyira imbere y'Imana. Mwebwe muransetsa. Neza binaniye no gusenga. Unaniye no gusenga? None se ko mumbwira lugha zitabaho zidashoboka. Ntacyo dushyira imbere y'Imana. Mwami Yesu, uruwera wa Israheli, uri Imana ikomeye cyane. Uri Imana ishobora byose, uragakinga kamakuba. Uri samba itarumba. Ubereye maso abagutegereje bose. Ngwino ubana natwe muri kino kiganiro. Badukurikiye jubaho umugisha kuko badukunda, kandi ubwo badukunda natwe turi amahoro. Kandi ubwo badukunda data nawe azabakunda. Ijambo ryaravuze ngo ubutwemeye abakwemeye, ubutwakiriye abakwakiriye, ngo uwanze intumwa abayanze n'uwayitumye. Mana tugirire neza, uduhana umugisha n'abadukurikiranye bose mu izina rya Yesu. Izina rya Yesu rirakomeye. Izina rya Yesu n'umunara muremure, mukiranutse ahungiramwo akabaho amahoro. Nyemerera mu izina rya Yesu ushigikire amavuta muri kano kanya. Tugiye kuvuga ibitandukanye. Mana reka tugirire neza, kandi nitwiyobora ahubwo tuyoborwe na, kandi abayoborwa bose n'umwuka wawe nibo bana b'Imana. Nyemerera rero utubera Imana muri kino kiganiro, natwe tukubera abantu bawe. Urakoze kuri Imana ibanye natwe, urakoze kudushoboza, urakoze kutwambika imbaraga. Nuhabwa icubahiro mu izina rya Yesu, amen. Mu izina rya Yesu, amen. Amen. Twihuse cyane. Yego. Ejo bundi tukorana ikiganiro, hari abarundi bavuze ngo bari bakubuze. Yego. Ngo bari barakubuze. Abeli, ko wahanuraga. Yego. Ibintu bigasohora. Yego. Abeli, byagenze gute kutagihanura ngo ibintu bisohore? Ngo bari barambuze. Noneho nabonetse. Ubwo noneho barambonye. Kandi ni byiza cyane, numvishe ko bankunda. Ubwo bari barambuze bakaba bari bankumbuye. Imana ishimwe, twongeye kugaragara kuri kamera. Twihuse cyane. Yego. Duherutse kuganirira cyangwa se utambutse ubuhanuzi. Yego. Uvuga ati Imana ishyigikiye. Yego.
AFC cyangwa se reka tuvuge ngo M23 yego ranga Imana iri kumwe nayo. yego Imana iri kumwe nayo yego na ririya shyaka yego ryakikura ahantu yafashira hari ahantu hari ibiryo urumva ibyo bintu byashoboka. Imana iri kumwe n'umuntu, yego uwo muntu imweretse ko hariya hari ibiryo iramugaburiye ahise ahikura ku biryo. yego aho ngaho ntiwadupfunyikiye ikibiribiri. yego ntabwo Imana iri kumwe na ririya shyaka. yego murakoze cyane ariko reka nkubwire ikintu kimwe. AFC cyangwa se M23 yego Imana yarambwiye ko iyishigikiye. afese cyo ni cyambere ugize gukisubiramo. irayishigikiye. Imana ishyigikiye M23 AFC. yego irayishyigikiye Imana. irayishigikiye. ndakubwiza ukuri. icya kabiri Imana yarambwiye ko ari ntumwa yayo. ni umuvugabutumwa buriya. ni umuvugabutumwa, ni umukozi w'Imana. mbaza ati kubera iki? kubera iki rero? Imana nanjye byarantangaje ndayibaza. irambwira ngo barwanira ukuri. ukuri ni ukuhe rero? yego narasobanuye ndavuga ngo Uburundi n'u Rwanda ni igihugu kimwe. ni nayo mpamvu bari bakwiye gukundana bagasangira byose. ntabwo Imana yigeze imbwira ko ari ibihugu bibiri cyatandukanijwe n'abantu abo bita abakoroni, ariko ubundi ni igihugu kimwe. na n'ubu Imana iracyayibona nk'igihugu kimwe, kandi cyane cyane ko bavuga n'ururimi rumwe. mu yandi magambo, abantu bose bafite akantu bagiye batwaraho ku Burundi ndetse n'u Rwanda, nta mahoro nta gahengo Imana izabaha ako kantu batarakarekura. Imana irashaka igihugu cy'isezerano kigize ute cyuzuye. ibi bintu murabyumva neza? yego mu yandi magambo, iriya M23 ni intumwa Imana yatumye. ntabwo ari intumwa ya Satani. ntabwo ari intumwa ya Satani. niyo mpamvu yego ari igihugu cya Kongo nticyayirwanya ngo kiyishobore. ari Uburundi ntibwayirwanya ngo buyishobore. mwabyumvishije neza? nta n'ikindi gihugu kirenze ibyo mvuze. na Amerika ntiyahaguruka ngo uyirwanye iyishobore. buretse gatoya utararenga aho ngaho. yego ubu tuvugana izi saha hari umurundi unyoherereje yego aya magambo avuga ngo yego ingabo za Amerika muri Yego. Uvira, yego naho ingabo z'u Burundi FARDC Wazalendo na ziriya ngabo zo muri Kongo yego ntizigomba kuzakandagiza ikirenge muri Uvira. impamvu ni iyi, yego nuko AFC yego ngo yagize itya yemerera yego ishyigikira ikintu cyitwa amasezerano ya Washington yego ndetse n'amasezerano yabereye hehe i Doha. yego iravuga ati twebwe tumanitse amaboko, yego reka twubahe umwami Trump, yego twubahe na biriya biganiro byabereye i Doha, yego ariko twebwe tuvuyemo. yego ese nk'umuntu w'umurundi yego wibarize mbaze, ubundi abarundi bamara iki muri Kongo? hari amasezerano bafitanye yabereye i Washington ko bazajya gutabara abakongomani. aho ngaho dusobanurire nk'umuhanuzi mukuru cyangwa se nk'umuhanuzi. urakoze cyane. nagiye ntangaza cyane yuko Uburundi buri mu makosa, bwagiye gukorera inyungu zitwa amafaranga, ibiceri. yego binjirayo no kubera inyungu zibuye, ariko ku by'ukuri ntabwo biriya bintu bategerezwa kubyinjiramo, kuko mu Kirundi hari umugani uvuga ngo ababipfa ni ababisangiye. Abarundi ntacyo bapfana n'Abanyamurenge, Abarundi ntacyo bapfana n'Abanyekongo. mu yandi magambo, wari uvuze ngo AFC yaremeye mu masezerano ko igiye kurekura Uvira ikavayo. yego nagire nkubwire ngo byari ibintu reka mbivuge mu Kirundi, igitutu cyangwa se guhuma amaso amakungu, kugira ngo bagaragaze yuko ari abantu
boroshe cyangwa babana yego Yego. ariko ku by'ukuri njyewe nk'umuhanuzi ayo masezerano sinayagiyemwo sinarinyarimo njyewe nk'umuhanuzi dore mbivugiye hano nubona irekuye yego nubona irekuye Uvira uwiteka azabimpanire kandi yavuyemo abapagani yavuyemo abapagani nza numva bakunda kurahira ngo iki kintu ngo iki ngo nikiwe ngo mama bure nyina je ntabwo ariko mbere nawe ni MAFC 23 niva muri Uvira bazaguhe nyoko oya ntabwo ari byo mvuze je n'urugero natangaga je ntabwo ndahira indahiro zabise njewe mvuze ngo uwiteka azabimpanire kandi nyine bazaguhe nyoko nyine ntabwo ishobora kurekura yego ntibikunda kuki bidakunda kandi yavuyemo he biriya ishobora kubyemera njyewe nagiye mvuga mu biganiro ngo sinita ku byo abantu bavuga nje nita ku byo Imana ivuga wowe umbwiye Imana ikambwira nje ntabwo mpa agaciro ibyo wowe umbwiye nje mpa agaciro ibyo Imana imbwiye kuruta ibyo wowe umbwiye rero njyewe nk'umuhanuzi kubyemera ni kimwe no kubishyira mu bikorwa ni ikindi barabyemeye ariko ntibazabishyira mu bikorwa hanyuma yakomeje agira ati yego ariko ikavuga ko idashaka ko ziriya ngabo zatsinzwe yego zitagomba guhahira cyangwa se kongera gukandagiza ikirenge yego hariya hantu muri Uvira yego agakomeza avuga ngo AFC 23 irasaba ko mu gihe yego izaba ivuye mu mujyi wa Uvira yego hagomba gusagara mu maboko gusigara cyangwa se ni gusigara baribeshe gusigara mu maboko y'umuntu adafite ahengamiye gusigara mu maboko meza y'ingabo zidafite aho zibogamiye sawa akomeza avuga ngo abantu batangiye gutekereza ko abanyamerika aribo bazohereza ingabo zo kurinda abaturage ba Uvira yego ariko aribo muhuza mukuru yego ahangaha ndi kwibaza wa mugabo we yego uvuga ngo Imana iri kumwe n'izi ngabo yego zatangiye kwihunza yego zatangiye kuvuga ngo tuvuyemo urumva iyo Mana yawe yego itasebye ko Imana ya Abeli niyo Mana nyamana yego noneho aho ngaho nk'umuhanuzi uzi ikintu njyewe numvamo none izo ngabo Amerika yakohereza zizarinda uwo mujyi wa Uvira kugera ryari imyaka ingahe imyaka 40 ingahe hari ikintu kidashoboka nagire ngo nkubwire ibyo ngibyo ari Amerika ishobora kubivuga mu rwego rwo kwereka abantu ko nayo ntahibogamiye kandi canashigikiye M23 nta muntu numwe yasigikira ngo abaturage bo muri Kongo abanyamurenge abatutsi b'abanyamurenge ngo bakomeze bicwe nk'ihene cyangwa nk'inkoko nta muntu numwe na Amerika ntiyabishigikira nagira nkubwire ngo uyu icambere abaturage barasemereye baravuga ngo ntabwo dushaka ko M23 ari itugaruriye agaciro idukuyeho abantu batwica buri munsi ntabwo dushaka kwihava buriya nagira nkubwire ngo abaturage icyo bemeze n'amakungu agomba kucemeza kubera yuko abo baturage ntabwo bemera kuyoborwa n'umuntu badashaka abaturage bazi neza umuntu bahaye agaciro bazi neza umuntu bahaye amahoro n'umutekano yego nta muntu numwe n'uyu banza utinya abo bantu abaturage bakibabona gusa bahakandagiza ibirenge bavuze induru ngira ngo warabonye bazungagiza ibitenge hejuru n'ibiki bitambaro bishatse kuvuga iki ese uremera yuko yego Imana ikwemeye ikwemeza n'abantu noneho uyu mugabo yakomeje yandika agira ati yego njyewe narababwiye ko nta n'akazi k'ubuzamu nahereza ingabo z'abarundi yego murebe uburyo M23 ibakubise yego none ngo bagiye kwiyahura ku Rwanda yego ndababwiza ukuri umurundi
narasa isasu rimwe gusa yego ku butaka bw'u Rwanda yego bantu muturiye ku mipaka yego ifata ku Rwanda muzahite mwirebera aho mwahungira yego kuko hazaba ubwira kabiri hazaka umuriro icyo AFC 23 batakoze ni ukuri kw'Imana u Rwanda ruzabikora oya nibyo nimukomeze mwenyegeze umuriro kuzimya bizabagora uyu ni umurundi wabyanditse ibyo naho bitandukaniye n'ibyo mpora mbabwira njyewe nk'abarundi bene wacu yego n'abashiki banjye ni umurundi witwa Mose ngo ni Moses Said urakoze cyane aba United States urakoze ibyo uyu murundi yavuze ndabishigikiye asampurusa ijana ku ijana njyewe nk'abarundi bene wacu n'abashiki banje abarundi n'abarundi kazi ndetse n'ababyeyi harimwo ababyeyi twubaha harimwo abasaza harimwo abakecuru harimwo abasore harimwo inkumi harimwo abagabo harimwo n'abagore rwose inama njye mbagiriye ku Rwanda nibarogwe kubera yuko baranyaho beretse ni ukuri kw'Imana ntabwo barwana n'u Rwanda ngenda mbona udukomenti abarundi bandika kandi ugasanga byandikwa n'abaturage batoya ngo mwagese ngo tukabavugutira umuti ngo ibiki n'ibiki mwavuga ntariko murakina n'ibyo mutazi mwe nibatuze yego basubiza amero mwisaho babe bamaze kabiri ariko ejo bundi Neva yakoze inama n'abasirikare yego yarayikoze none umva se yego umva ukuntu gahunda zimeze yego icegera c'umukuru w'urwego rw'igisirikare c'u Burundi yego iyo Tona General Jean Paul Habimana uramuzi ndamuzi yaragendereye kuri uyu tariki ya 14 z'ukwezi kwa kabiri yego ingabo z'u Burundi ziri mu gihugu cya Somalia kwa kabiri cyangwa 12 kwa 12 yego yagendera ingabo z'u Burundi ziri mu gihugu cya Somalia yego mu butumwa bw'amahoro yego nituzi yego uyu mutegetsi mukuru w'igisirikare yaboneyeho akanya ko kubagezaho cyangwa se kubabwira amagambo yego y'ukuntu bagomba kwivuna iki umwatsi yego ahangaha kuki abarundi cyangwa se izi ngabo z'abarundi nyine yego ngomya zivuga ati ariko twebwe tugomba kwivuna umwanzi why not none se niba rero umwanzi bavuga ari u Rwanda njyewe aho ngaho rwose njyewe ndayamanitse ngo uri n'umutwe muto ngo awurinde iki ngo awurinde uruguma tuze twemera buriya nta mukuru utagira mukuru we kandi igitugu kirakura ngo ntigisumba ijosi rwose njyewe ndabahuguye nk'umuhanuzi nk'umukozi w'Imana ibyo bintu ntibazabikore rwose njyewe kubereka yuko nta n'ikibi mbifuriza yego sibyo ntabwo ibyo bintu nje nifuza ko byaba ku gihugu cyane oya ndabihakanye ahubwo uretse no ku ruhare rwabo n'Imana ibimfashe ariko mwene wanyu w'umubishopu w'umwapotere witwa Mbayahaga ari mu bitaro nyuma yuko uhanuye bw'abahanuza amakuru avuga ko ari mu bitaro ariko yabwiraga abarundi ko bagomba kutumesa yego urumva ko bagomba gufata u Rwanda mu buryo bworoshye ndetse akanavuga amagambo ateye isoni kuri general James Kabarebe wabyumvise kandi ni umubishop mu mugenzi wawe hari umuntu yanyandikiye ni umurundi ariko sindi bumuvuge amazina kubw'umutekano we yarambwiye ati ibyo uvuga ndagushigikiye 100% nanjye amakuru ndayafite ati buriya nanjye njya nereka Imana ikanyereka byinshi atariko nubwo ntarabona aho kubivugira atariko Mbayahaga ni umukozi wa Satani yabyanditse gutyo nanjye kandi nk'uko mubizi nabimwatuyeho naramubwiye ngo njyewe kutanyemera ntiwabaho na nkuru nziza kuba atakiriho nuko yanze kunyemera umuntu wese si nuwo gusa utanyemera kubaho ntigikunda kuko njyewe
nje nahawe ububasha kandi ndi Eliya umuhanuzi wo mu gihe cyanyuma rero nyuma yo kuvuga ibyo bintu kubumbwiye ngo ari mu bitaro je nta nibyo narinzi amakuru niko ari kuvuga hirya no hino abantu benshi baranzi neza yuko njewe abantu benshi bagiye bansebya hari n'abanyita umurozi hari n'abanyita ko nkorana n'izindi mbaraga nabanje kuzimu n'ibindi ibyo ntibabivuga kubera ikindi nta nubwo babivuga ngo nuko ari byo babivuga kuko mfite akanwa karema icyo natuye ku muntu kimubaho abantu bagiye bankurikira harimo reka nibutse abanyamerika n'abanyaburayi n'abanyaustraliya benshi banyanze kubera ibyavuzwe n'abantu bamwe harimo n'umukobwa wagiye inama na nyina bajya inama yo kunsebya yo kugira gute yo kunsebya babivuga kubera iki iyo natuye ikintu kikubaho nahawe akanwa kavuga bikaba mvuze ibyiza bikubaho mvuze n'ibyago bikakubaho rero babona bisohoye kuko batitwaye neza ku mukozi w'Imana bagahita bahinduriramwo bati uyu mugabo n'umurozi uyu mugabo akorana na Satani none niba nkorana na Satani narananiye Imana nyine ndagira ngo dusubize kuri icyo kintu yego kuba mbaye ahaga we yifatira ku gahanga abayobozi b'u Rwanda kandi akumva ko ngo baciriritse cyane nihe message wamuha nk'umuntu wabaye mu Rwanda cyangwa se unabijya imbere y'Imana ukamenya amakuru mu by'ukuri niki wamubwira u Rwanda rufite igisubizo kuba mpari kuba ndi mu Rwanda byo byonyene bakanyakira njewe wibuke ko Bibiliya ivuga ngo utwakiriye abayakiriye Imana kandi utwanze abayanze n'uwadutumye igisubizo rero ni njewe ubwo yubahutse agasebya abayobozi b'igihugu cy'u Rwanda noneho akanansebya nanjye ndi umukozi w'Imana niko kurangiza igihe cyo kubaho naravuze ngo nta buzima afite none se u Rwanda rwahangana n'umupfu rwahangana niba mvuze ngo nta buzima afite egare ko nta wuhari u Rwanda ndabizi neza ntiruza rutakaza umwanya mu bitagira umumaro yego u Rwanda ntirujya rukora ibintu bitunguka kandi u Rwanda ntirwakwita ku magambo yavuze yego kuko nyakubahwa perezida w'u Rwanda Paul Kagame yaravuze ngo umuntu navuga wowe uzakore yego warwiza amagambo wowe urwiza ibikorwa hanyuma abantu barebe difera barebe ubudasa itandukaniro ry'umunyamagambo n'uwukora abantu bareba ibikorwa ntibita ku magambo rero ibyo avuga nta gaciro bifite yego reka rero abantu bajya bavuga ko mpanura ibinyoma nkanura ibidasohora n'ibiki byose njyewe Uwiteka Imana natakubitira Apotre Mbayahaga imbere y'abarundi bose n'abarundi kazi nzahagarika guhanura ku manwa y'ihangu amakuru azamenyekana nje nta muntu nsuzuguye byijana hanyuma Imana izabimukubise kubera ko yitwara n'abakora ibyaha cyangwa izabimukubise kubera guhangara abayobozi b'u Rwanda ibintu bigeze nko muri 6 kutanyemera yego gutuka igihugu ncanyakiriye kabiri icyo ni cya kabiri cy'u Rwanda icya gatatu ni cy'u Rwanda icya gatatu sibyo yego kubeshera Imana ko ayikorera kandi akorera Satani icya kane yego yari imfubyi n'abapfakazi abantu bose barazi isambu y'umupfakazi umugabo we yari yamutumye kumugurira isambu birazwi n'inzandiko zirahari umugabo ahita akora impanuka yitaba Imana ahita iyo sambu ayirya yanga kuyishikiriza umugore kandi inzandiko z'ayo mafaranga zihari n'ubu imanza ziri mu nkiko mu rukiko abantu bose bimvuga barabizi ibyo donc yakoze ibyaha byinshi gushigikira ubupfumu mu gihugu byo byonyene kwitwa gukorera Imana ukaba ukorana na CNDD FDD uranyumva neza abantu bimitse bigirwamana bakimura Imana bakazana abapfumu mu gihugu bakubaka inzu z'abayari inzu z'indaro niko bazita kera uranyumva neza nk'abantu bimuye Imana gahitaza akavuga ngo ndi Apotre donc ni ibintu bigeze nko muri 6 Imana igiye kumukubitira noneho finale y'ubuzima bwe kubahuka Bishop Buhungu Abel ibyo ndakubwira ngo iherezo rye ry'ubuzima bwe ryarabonetse nigeze nkubaza iki kibazo n'ubone ngiye kukubaza uyu munsi hari nico ndibuze gusubiza uze kunyibutsa nsubize ku bantu bavuze ngo ndiyemera aka kantu ndibuze gusobanurira abantu badukurikiye ako kantu bise kwiyemera ngo njewe ndiyemera none se bundi wiyemerera iki
Jewe wiyemera niki? Niyemera kuko muri njyewe harimo Imana ikomeye. None se abandi bo baba mu Nyabingi? Abandi nyine baba mu Nyabingi. Bandese Bandi ba uyu muga pastor Nyumba yahaga. Mbayahaga. None abamwiki abamwimana abamwimana afite urusengero kandi we na rusengero kiretse amabrosete n'uburobe nibyo mpora mbona akunda kuri nibyo byuzuye muri we. Nyine ngewe kintu ngiye kubaza kugira ngo mpereze mukuru wanjye mugenzi wanjye mikoro. Ni igiki cyarokora ubuzima bwa Mbayahaga uyu munsi? Urakoze cyane. Ntikibaho. Nta kibaho uretse n'ubuzima bwa Mbayahaga n'ubwa Sendede FDD bafatanyije. Yego nta kihari. Mu kiganiro twagiranye ubushize naravuze ngo nubwo basenga ntibyakurwaho. Nje nashizeho finale, nashizeho iherezo ry'ubuzima bw'aba bantu. Leta y'u Burundi imaze igihe ishyizeho itegeko rihana abantu barya imbwa. Kandi Wazalendo yahungiye mu Burundi irya imbwa none irimo iragura imbwa ku bwinshi. Wazalendo na FDL barimo baragura ikintu cyitwa imbwa hariya mu Burundi ngo ifaranga riheze ngo imbwa bazimaze bazivunira umugezi. Mbese imbwa yabaye iboro. Yego. Hanyuma iri tegeko ndayishimiye araritera umugeri. Mbo niba yarashyizeho itegeko ryo guhana abantu barya imbwa sibyo? FDLR akaba yarayihaye ikaze n'ikaribu mu gihugu. Ubwo ni ukuvuga ngo iryo tegeko riri bufate bamwe, FDLR ntabwo riri buyifate. Wazalendo sinzi ko ariyo Wazalendo. Umurundi arimo guhabwa zahabu. Yego. Ubwo urumva iyi zahabu ari buyiteshe ngo areka gutanga imbwa? Ahubwo babwire. Yego. Kuko ufite ijwi rigera kure. Yego. Aho kugira ngo batungwe no kurya imbwa. Yego. Nibataye mu gihugu cyababyaye. Yego. Bafatanye n'abandi kubaka igihugu. Yego. Ubundi barya ihene, barya inka, barya inkoko, bagubwe neza. Okay, murakoze cyane. Reka mvuga aka kantu. Buriya bajya bavuga ngo imiti ngo ikoranye icyo bita gukombina imiti. Ariko kandi bakanavuga yuko n'imitwe nayo ikoranye. Siko bimeze. Buriya na Kagame, Perezida Nyakubahwa Paul Kagame w'igihugu cy'u Rwanda yaravuze ngo nta wigira umuntu agirwa n'undi. Siko bimeze. Aba bantu rwose kugira ngo batungwe n'izimbwa. Ese Nyakubahwa Perezida Paul Kagame w'igihugu ko njyewe mbizi neza ko ari umubyeyi, n'umunyampuhwe, n'umunyambabazi. Ese baciye bugufi bagasaba imbabazi ni Wazalendo harya ariyo FDL baciye bugufi bagasaba imbabazi ku byaha bakoze, ntabwo Nyakubahwa Perezida Paul Kagame yabaha imbabazi akabakingurira amarembo bagataha mu gihugu cyababyaye? Ko nzi neza ko ari umubyeyi, nge ndamwemera nk'umubyeyi. Nibura basinge nibubaha umuhanuzi Bishop Buhungu Abel Elia wo mu gihe cyanyuma. Hanyuma banyemerere. Buriya nta muntu atagwa mu ikosa n'uyu numwe. Atakosa nta gukosorwa. Siko bimeze. Kandi buriya nta n'uwakosorwa atakosheje. Yego. Noneho banyemerere bemera amakosa bakoze. Nje ndabibasabiye nk'umuhanuzi. Kandi Perezida Paul Kagame nawe namara kumva bemeye gusaba imbabazi ku byaha bakoze, anyemerere yumvira umuhanuzi Bishop Buhungu Abel abaha imbabazi bagaruke mu gihugu. Yego. Bafatwe nk'abana b'igihugu. Kandi ndabizi ko yaca inkoni igira gute izamba. Niko tubivuga mu Kinyarwanda cyangwa se mu Kirundi. Buriya Ikirundi n'Ikinyarwanda ni bitandukanye. Abarundi bose yego barimo kuvuga ati natwe ntago twabyemera no kubaha ikaze cyangwa se abarundi bakiri ikaze. Iyi mitwe izi neza ko hari ibyo bagiriza, kavuga ati noneho natwe tubari inyuma. Inama nje mbagiriye kuri icyo kibazo, yego nibareke kubeshwa na Sendede FDD mu gihugu cy'u Burundi. Kuko nubundi biza amaherezo, dore mbivugiye kuri izi kamera, bizarangira bakubitanwe na Sendede FDD. Kugira ngo bahombe byose, babure byose, babure imbwa n'ibyuma, nibiyonkore kuri Sendede FDD bagarukira umubyeyi w'igihugu cy'u Rwanda. Nje ndabyemeza ko ari umubyeyi, ntabwo ari umuntu mubi, nubwo bo bamwita mubi.
kandi buriya nta ukoma amashi ngo bayakubiteho nibemere bareke kubeshwa na CNDD FDD basaba imbabazi ku byaha bakoreye igihugu cy'u Rwanda ndabizi neza nyakubahwa Perezida Paul Kagame azabaha imbabazi yego batahe mu gihugu cyabibarutse tugana ku musozo yego wari wavuze uti ariko hari n'icyo umwuka yanyongoreye yego guhaye umwanya murakoze cyane abantu mwari mudukurikiye suko twebwe turi abanyapolitike ntabwo turi abanyapolitike ariko twebwe dushinzwe kugira inama abanyapolitike nari navuze ngo imitwe ikora ikoranye n'imiti iyo utayikombinye ngo uyihuze ntabwo ishobora gukiza umurwayi buriya nta ndwara ikizwa n'umuti umwe niko nta n'umutwe wigira inama baravuga ngo umutwe umwe wifasha gusara ntiwifasha inama ntiwigira inama mu yandi magambo twe tugira inama impande zombi ari abanyabyaha turababwira icyo bakora kugira ngo bagaruke ku Mana ari n'abasanzwe barakiriye umwami Yesu nk'umukiza nabo ntibiba birangiye ubuzima burakomeza n'urugendo rurerure dushinzwe kubwira ku mpande zombi kuko bose turabakeneye icyo twifuza no kubakura mu maboko y'umwanzi mu yandi magambo icyo rero njyewe nababwira nk'umuhanuzi nuko mwava mu gukora ibizira hanyuma mureke gukora ibibi kuko ikibi iyo ugikoze kiraguherekeza ariko wakora neza ineza yawe ukayisanga hehe imbere rero ntukifuze gukora ikibi icyiza kitabuze ibyiza birahari byinshi byo gukora ibi bintu kiri kubitera ni ikihe nukureba mugenzi wawe ukabona mufite amazuru atandukanye nukureba mugenzi wawe ukabona ari mugufi wowe uri muremure cyangwa ukabona ari muremure wowe uri mugufi ibi bintu mwe kubirebaho reba ishusho Imana yaturemanye urebe mugenzi wawe umubwire ngo nukuri urasa n'Imana nubona mugenzi wawe ukumva ko mwese mwabumbwe n'ikiganza cy'Uwiteka Imana ukabona ko mwese muri bibumbano by'intoki z'Uwiteka ntabwo uzacira urubanza mugenzi wawe mu yandi magambo nshatse kuvuga iki kunda mugenzi wawe nk'uko wikunda ubwire mugenzi wawe ngo urasa n'Imana ntabwo uzamwita yandi mazina atandukanye niyo nama mbagiri ibi ni mutabyumvira nagira mbabwire ngo ubushize naravuze ngo Imana ije kurobanura nk'uko umwungeri arobanura intama mu ihene iki kibi azagikura hagati muri twebwe kuko turi no kubisaba Imana ntago twemeye kubana n'ibi bintu byitwa ingengabitekerezo amacakubiri y'amoko Imana yaremye Adamu na Eva kandi nanone Eva yavuye muri Adamu Imana reka mvuge ngo yaremye Adamu wenyene Adamu na Eva rero ntabwo ari babiri n'umuntu umwe niko umugore n'umugabo bamera ntabwo baba bakiri babiri Adamu rirasobanurwa ngo umuntu Eva rirasobanurwa ngo ubugingo yego nukuvuga ngo Adamu na Eva ni ikintu kimwe gisobanurwa ngo umuntu ufite ubugingo nta bantu babiri rero turi kubona rero mugenzi wawe mwibonemwo wumve ko muri umwe nta batwa nta batutsi nta bahutu nta muyuda nta mugiriki ibi bitaraku kubera ko byabananiye gukura urakoze cyane kuko byabananiye kubikura hagati muri mwebwe Imana ije kubyikorera mu yandi magambo izaterura iki kibi kibishe ikure hagati muri twebwe ikure hagati mu bantu bubaha Imana nimvuga ibikwigiye gukura hagati muri twebwe wumva wowe utumva aya magambo tukubwira wumve ko ari wowe Imana igiye gukura hagati mu bantu b'Imana ikajugunya ikibi kibishe kure mu yandi magambo ntabwo umunyabyaha azabaho twebwe rero tubararikiye kwihana ariko nanone twibuke ko hariho ibicamuke hariho abantu babaye akahebwe Imana yamaze gushyiraho iherezo Imana yamaze guciraho iteka kandi bene gahini ntabwo bazigera bihana ngo bikunde kuko ni ikimenyetso cya Satani binagiye mbivuga abo bantu Imana ije kugira gute ije gukura urwiri hagati mu murima wayo irandurane n'imizi igire gute ruhambirwe runatwikwe mu yandi magambo rero aba bantu bose twagiriye inama bakanga kubireka
yego baragowe abanyabyaha banze kubireka bitare bazi ko bicaye hejuru y'umuriro ya ntumwa y'Imana rero Imana yatumye ni ingabo twagiye dusemerera tukavuga ngo hari ingabo zoherezwe n'Uwiteka yego ngira ngo muri Kongo barazibonye i Burundi naho zirahari mutagira ngo bituvuga bo bazi ko bafunze imipaka bazi ko bazikingiraniye inyuma zirimwo mwimbere nibategereze njewe ndavuga nkigendera ariko inama nabagira bagenda kariro gake na feri kandi bemera inama tubagira ndagushimiye nanjye ndabashimiye reka tubwire abari badukurikiye tubabwire ngo ibiganiro byacu ndakagaruka